Is Captain Nero speaking? Good day, sir. I would like to file a complaint against Hamilton. What is your complaint? Kidnapping? Okay, sir. You will have to come down to the police station to make a statement. Okay, sir. I will see you soon. Bye. Bye-bye. That lady Athena, or whatever her name is, she thinks she can compare herself with me. What a waste of time. I mean, how arrogant of her. And what makes her think that Aiden will marry her? I will be the one Aiden marry. I have to put her in her place and show her her true standards. But what if Aiden marries her? I won't let it happen. I just wish that middle class girl disappears. Henry. Ja, wat is het? Is goed, buddy. Vriend, weet je waar je aan? Iets anders. Wat is fout? Ik zal nog met je praten hoor. Voor nu is het anders. Ja, het is soms goed om te praten. Zo stel op u, met die staan. De ding is, ik is verliefd op Hamilton. En dat is verregaande. Moet me niet oordelen. Besef je wat hij zegt? Ja, die man is opvarend. En boel op getrouwd toe. En wat van mijn gevoelens? Ik moet het met waar zien. Sterkte bro, zien later. Ah, Lucas. All good. Make yourself at home, man. I'm on my way out. Wow, what? Are you off to? In West Isabella? I will speak to you when I get back, okay? If you need anything, just ask the helpers. Bye bye. Well, we found out what is going on here. You found out somebody's missing my family. I'll make them suffer. Leave my sister out of a bickering with Howard. It is nothing personal. I have to hit Howard where it hurts the most. Look, Hamilton, if anything happens to my sister, I will be your worst nightmare. What can you do? You are still in your baby shoes. This is normal to you, seeing that you are such a psychopath. You are aware that I can make your sister my lapdog if I want to. Your sister can't even stand on her own feet. You are self-confident and clever. That's my sister, and it will be your sad end. I'm fine, and you? Can I get for you? Only water with lemon, please. This is okay. Thank you. Do you need anything? I will only take a green salad. Hello? Thanks for the information. Wat Philip? Ek is jammer ek is laat. Sorry, ek het 30 minute, jy kan maar sit. Dankie. Reg. Soos jy weet, wil ek my maatskappy uitbrei.
En ek sê belang in daardie stuk grond daar naby Vereeniging. Waar jy hoegenaamd kennis aan wie daai land behoort. Volgens my kennis, Philip, behoort daardie grond aan Hamilton. I don't know him. Wie is Hamilton? Kom ek stel dit so. Sy reputasie loop hom vooruit. Hy is nie een met wie hy besigheid doen nie. Kom ons gaan na daardie land. En stuur vir my sy nommer. Ek bel kom sodra ons daar is. Dis reg. Well, I heard the son or the father. Mr. Hamilton, fellow speaking. I'm calling in connection with an open piece of land. Are you available? Can we meet? Okay, see you then. Bye. Wat dink jy doen in my huis? Hoe durf jy daar te kom? Dink jy dit is sogenaamd vir my pret om hier te wees? Maar terwyl ek hier is, wil ek jou sê, Aiden sal nooit in jou belang stel. As jy daar bang? Jy is nie op Aiden se level nie, Athena. Jy's 'n klaslose meisie. Het jy al die pad hierheen gekom om vir my dit te kom vertel? Spaar jouself die vernedering. Akloedag. Net die persoon vir wie ek soek. Moenie so verbaas lyk nie, as jy moet weet wat ek weet. En dit is? Of jy dit wil glo of nie, daar's mense wat jou skade wil berokken. Van my. Jy's mal daarom om dom te speel, grappies op 'n stokkie. Dis bekende mense, hulle wil jou leed aandoen. Ek weet. Ek dog ek waarsku jou maar net. Okay, tot ziens. To be paid with blood or some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. Dit gaat door jou nu draaglijk. Eindelijk zien. Kijk, ik weet dat het met vroeger zelfs bij jou onredelijk. En negatieve dingen. Jou familie kyk neerbuigend aan my, veral jou broer. Familie begryp nou ook voel jy, Tina. Ons persoonlikhede is net nie versoenbaar nie. Kry vir iemand in jou eie klas. Ek wens ek was 'n goeie mens, myself te applaus soos jy. Maar ek het die dag het talent. Op 'n koor, kan ek met jou trou. Baie binnekort. Hey, Chok! Hallo. Dis goed om jou te sien. Jy's terug in die stad. Ja, ek het die vanoggend eers geland en dis goed om terug te wees. Ek neem aan jy het gehoor van Isabella. Nee, van Isabella. Sy is 'n poedermaak, die Hamilton se manne. En wie is die Hamilton? Dis jou nuutste besigheidslede dinger. Glo baie gevaarlik.
Lieg en geweld is een van sy heel bestvaardighede. Okay. Van alles uit omtrent hierdie man. Elke detail. Hy wil al sy raamtes weet. Kom nou bro, mens word jy met die ouens nie? Doe wat ek jou vra. Ek wag op jou. And now, do you want to rob me? You went too far this time. And I thought you were going to congratulate me. Do you really think that you are invincible or something? Oh no, I don't think so. Because I am. I will make sure they get disciplined from this company. Remember, Howard, I know people like you. I always wondered where you get this attitude, Hamilton. But now I know you have never met someone like me before. Hamilton, you are such a disgusting man. And you are shameless. You won't even hesitate to sell your soul for the sake of business. Also, I like that about you. Just so you know. Goeiemiddag, meneer Thurston. Kan jy dalk vir my hier teken? Ek wil reeds vir meneer iets vraag. Ek luister. Ek en meneer se huis nodig. Ek het gevoelens by my en sy vrou. En ek weet nie wat om rond te doen. Dit is nie 'n baie goeie idee nie. Maar dit is 'n bietjie moeilik van my kant. En ons albei verliseer door mekaar. Kyk, jy ken vir Hamilton. Dit gaan geweldige gevolge hê. Die beste advies wat ek vir jou kan gee, eindig hierdie verhouding. Dit is die beste wat ek vir jou kan doen. Maar nietemin, jy moet 'n baie lekker dag hê, hoor? Bye. Okay, sir. I will send 2 of our best men to find your wife. You don't have to worry. Please, sir, because her life is in danger. We will find her, and Hamilton will be arrested. Merci, sir. I appreciate. Have a nice day further. Bye-bye. Bye. Good day, sir. You're looking for Mr. Hamilton? Yes, it is me. You must come down with us to the police station. You're under arrest for kidnapping. You have the right to remain silent. Anything you do or say will be used against you in the court of law. Mevrouw, is hij wakker? Mevrouw. You have the right to remain silent. Everything you say or do will be used against you in the court of law.